Yes, reka twongere tubahe ikaze kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu. Ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Byakomeye byakaze nyuma y'uko ibintu by'imikino bikomeje kugenda bigaragarira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihuriro rya AFC M23 ryatangiye amaoperasiyo mu bice bigiye bitandukanye, bivugwa ko abawazalendo na FDL bakomeje kugenda basa nkaho bagaruka mu giturage, bigaragaza ko hari ubumwe bukomeye babafitanye n'abaturage. Uyu mutwe wa AFC M23 bagenzura byinshi kuri uraje umenye uko situwasiyo ihagaze. Imirwano irakomeye kandi irakaze muri teritwari ya Rucuro. Magingo ya ibintu ni ibindi bamaze gukora amateka atandukanye muri ibi bice tugiye kubabwira. Turi bwacyumura ko informa akatubwira uko situwasiyo ihagaze. Ntabwo ari aho gusa, hari n'agace ka Nyabigure ni mu bice usatira za Bukavu, naho drone kamikaze FARDC yohereje birasa nkaho iyobye nta kintu ikoze, ariko bigaragara ko intambara yaba igiye kubura muri ibi bice by'ahangaha n'ubundi bya Bukavu. Ni mu rero tubazanire update nshya, turareba ibyo Yohani Macron yatangajeho ingabo za RDF ziri mu butumwa bivugwa ko zakuriyeho amafaranga yatangwaga. Yohani Macron ibyo yavuze ese ni ibihe? Ibyo ni ibintu ugiye kumenya none hasahi. Inkundira rero tuze tubirambure turebe uko byifashe. Mbere na mbere ko reka mushimire wowe wahisemo kubana natwe, kandi nawe ukiza bwa mbere tuguhaye ikaze. Vayo ujye wumva updates zikumbe kandi zizewe. Icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe, mukajya nyamuna mukora like, mujye munasharinga, twibera abanyamuryango. kandi gukora kuri like ntabwo ari ikintu kigoye cyane rwose, ni ibintu biba byoroshye. Ni mu nkunde rero turebe uko situwasiyo ihagaze, turebe uko byifashe. Ngewe muri kumva kandi tugiye gukomezanya. Bizamia umugisha ku murongo wa telefone, turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza, ni amahoro. Igicamunsi cyiza. Yego kuri twese. Yes, nibyo. Unereje amafoto umbwira yuko ahantu abawazalendo na FDL bamaze iminsi barajengereje za Kanyabayonga ndetse n'utundi duce ugiye kuwumbwira ugiye gucamo. Ndashaka ko witatura ukampa amakuru cyangwa ukapudetinga abakunzi ba Kigali Real News uko situwasiyo ihagaze, kuko umbwiye ko harimo imirwano ikomeye kandi atari iya uyu munsi, ari kuva ku munsi w'ejo, ndetse hari n'abagiye bafatwa amatekwa n'abagiye bicwa. Bwana Bizima, mbere y'uko wenda dukomeza, ni nkundira mbanze ndebe ibyatangajwe na Yohani Macron. Uyu nguyu no mu gihugu cy'u Rwanda biturutse ku bikomeje kugenda bivugwa n'umuryango w'Uburayi, aho bivugwa ko wahagaritse inkunga bahaga iki gisirikare cya RDF mu butumwa bw'amahoro, ndetse akaba yatangaje byinshi bigaragara ko bitoroshye nawe gatoya, ndetse akaba yagiye avuga ibintu byinshi ku rwego rwo hejuru. Rero Bwana Bizima, biragaragara ko n'ubundi bahagaritse inkunga y'uno muryango, ndetse bakavuga yuko bigomba gusa nkaho bihagarara. Ibi ngibi byateje impagarara mu bantu, batangira kwibaza ese byagenze bite. Ibi rero birasa nkaho ari nk'ubiri ziri kugenda zibaho bitewe n'ibihano bagiye bafatira bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Rwanda ndetse na bamwe mu bayobozi. Rero Yohani Macron, nyuma y'uko EU itangaje ko bagiye gukuraho amafaranga yatangwaga, Yohani Macron uyu akaba ari n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yatangaje ko inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yagenewe ingabo z'u Rwanda binyuze mu kigega cy'Uburayi gishinzwe gushyigikira ibikorwa by'amahoro, icyo bita European Peace Facility, yose yamaze gukoreshwa, kandi ko ikiguzi ubu butumwa butwara guverinoma y'u Rwanda gikubye inshuro nibura 10
y'ayo mafaranga. Macron yavuze ko usibye amafaranga menshi u Rwanda rushora mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe muri Cabo Delgado, hiyongereyeho no kwitanga kudasanzwe kw'abasirikare bahasiga ubuzima. Ibi yabitangaje ubwo yasubizaga inkuru yatambukijwe na Bloomberg igaragaza ko amasezerano y'inkunga n'amafaranga itangwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi igeneye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique azarangirana na Gicurasi 2026. Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero yemejwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize EU ubwo bahuriraga mu nama i Buruseli mu Bubiligi kuwa 18 Ugushyingo 2024. Yaje ikurikiye indi ya miliyoni 20 z'amayero yemereye ingabo z'u Rwanda mu Ukuboza 2022 nyuma y'umwaka n'amezi 5 zitangiye ubutumwa bw'amahoro. Ihagarikwa ry'aya masezerano rije nyuma y'itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF ryashyizwe hanze ku wa 2 Werurwe 2026 bishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23, ibintu rwamaganye kuva na kera. Umuvugizi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko gahunda z'ubufasha zashyizweho muri 2022 na 2024 zizarangira muri Gicurasi 2023. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi buzi iby'ibihano Amerika iherutse gutangaza ku ngabo z'u Rwanda n'abayobozi bazo bakuru 4 bari gusuzuma icyo bivuze n'ingaruka z'ingamba za Amerika. Bloomberg yatangaje ko nta gahunda ihari yo gukomeza gutanga iyi nkunga. Iran Macron yavuze ko kuba u Rwanda rwakomeza kohereza ingabo zarwo mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Mozambique mu gihe byaba bikenewe koko bizaterwa n'inkunga ihagije kandi ibiteganyijwe. Ibi rero bibaye n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara, ubona yuko byabaye imberenge. Bwana Bizima rero nawe tujyanye ku bikorwa bikomeje kubera muri ibi bice ndetse n'uko byifashe. Yego, reka duse n'abekerayo ni aka gace ka Rucuro ubona ko kari mu duce twabohowe imbere nayo mu 2023 mu myaka itambutse. Ni agace rero karimo igice kimwe gisa n'igisatira kuri pariki ya Rwindi, kandi ubona ko ari mu ndiri ya FDLR imyaka myinshi kuko bahagira ibirindiro bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ubona ko ari n'agace mu 2023 igeze isatiramo mu buryo bwo kuba yahigarurira ikahagenzura. Ariyo mpamvu ubona ko FDLR ihari ku bwinshi kandi itigeze ihava, ari nayo igenda isatira aya mashyamba asatira umujyi wa Goma arimo pariki ya Nyiragongo ndetse na za Nyamuragira. Ubona ko ari igice kimwe basa naho baherereyemo, ariko bigaragara ko harimo force nyinshi cyane muri iyi minsi rero, ndetse n'igitondo cy'uyu munsi ni uduce bagiye bagaragaramo cyane. Ubona ko bagiye mu buryo bwo kuzavota ayo 23 kuko ntabwo idipowinzeho cyane, nta birindiro byabo byinshi bihari aricyo bifashisha. Ni agace rero baziranyemo n'abaturage cyane ku rwego rwo hejuru kuko bagiye bababamo neza, aribo bashinzwe umutekano waho, ndetse mu ntambara bajyaga barwanamo na FARDC mbere batarishyira hamwe. Ubu rero ni agace bigenzurira ku buryo bwo hejuru. Babaye nk'abinjira rero mu gice cya za Gatwiguru, Giseguru, ndetse binjira mu gice cya Busanza ubona ko kiri no mu ntera isatira igice kigenzurwa nayo muri Bunagana, kandi hari ibirometero bitageze muri 15 uvuye aho bari. M23 rero yabashije kumenya amakuru uko ikibagenza hari akenshi baza bashaka imibereho, ibyo kurya cyangwa se amatungo baba bashaka gutwara bakanayahabwa neza nta ntambara zibayeho, kuko abaturage baho benshi bari basa n'abagifite ideology yo gukorana na FDL bitewe n'imyaka myinshi yahabaye. Aba igikorwa rero kisaka cyane kuko iyo bazaga batabaye mu duce babumvisemo habaho kwiyoberanya cyane mu giturage, bakihindura nk'abaturage ndetse bamwe bagahisha n'intwaro zabo ku buryo udashobora gutandukanya FDL n'umuturage waho. Ariyo mpamvu habaye bisakwa, bamwe babasha gufatirwa muri yombi, hanahabwa amabwiriza cyane akomeye ku baturage
yuko bagomba guhitamo kimwe, agace kakaba kagenzurwa na M23 babwiye ko bagomba kugendera ku mahame yayo bwite hatabayemo kuvangavanga, kandi ko kugenda babivanga bazajya babigiramo ingaruka, kuko ubona ko M23 ibashije gusa naho ikorana n'abaturage, FDLR ikagaruka nyuma iza ibica, nta bindi bikoresho bitibica kuko bivuga ko ari ibyitso bakorana na M23. Rero ni ikintu bababwiye ko kiri bukomeze kuba operasiyo, ariko byakurikiranye n'uko babashije kumenya abacitse icyerekezo barimo, n'ubundi bagenda basa naho bava muri ibyo bice basatira muri Rwimbi. Bakurikiwe rero ari operasiyo ikomeye cyane kuko yabaye mu rukerera cyane, abantu bakiryamye babasha kubageza mu bice bisatira uvuye muri ibyo bice winjira za Rwimbi, ku buryo ubona ko byanze bikunze n'ibice baherereyemo hakurya, kandi ubona ko hamaze iminsi bishobora kuza kubaviramo ingaruka zo kuba batakaza ibirindiro byabo muri ibyo bice, kuko ubona ko M23 yahagurukiye gusa naho irimbura defense zabo zose aho ziherereye muri ibi bice, kuko ubona ko babangamira utu duce, kandi ubona ko bitugenzuye igihe kinini kandi hari umutekano usesuye. Ariko aho bamaze gusa naho batakariza ibice byinshi no kuba M23 baroha operasiyo ziri muri pariki ya Nyiragongo, kuko harimo operasiyo ikomeye cyane na n'ubu ngubu amasasu acyumvikanamo n'abasirikare ba special force ba M23 bagiye muri operasiyo muri ibi bice mu buryo bwo gukuramo umwanzi urimo, kuko byagaragaye yuko harimo defense zikomeye, kandi harimo abasirikare benshi ba FDLR bakoze ibirindiro bikomeye ku buryo butari buzwi, kuko muri iyi minsi M23 yakoresheje ubutasi bwayo bwa drone ibasha kumenya imibare irimo ndetse n'ingano yabo, ku buryo operasiyo irimo ari operasiyo ishobora bakura muri ibi bice ndetse bagahura n'ikibazo cyane, kuko ubona ko hari ibice byagiye bifungirwamo nyuma aho bahasohokanye bava muri aya mapariki y'ishyamba rya Nyiragongo ndetse na Nyamuragira. Yes, bwana Izima, rero ndumva nimba arizo update twagushimira tukakwifuriza amahoro y'Imana, ndetse ugakomeza ukaturebera n'izindi update. Yego, urakoze cyane, nawe akazi keza. Yes, reka namwe turashimira n'ubundi update zo zibara gahoraho, murabizi neza ko tuba tubapdatinga, reka dushikirize ngaha n'ubundi hagize igisha cyongera kugaragara atuhita tubagezaho n'ubundi nkuko twabyemeje. Ciao, Imana ikomeze ibanye namwe.